бо дастури супоришҳои бевосита ва ташаббусу иқдомҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз тавассути тайёраи ширкати Тоҷик Эйр 226 нафар шаҳрванди Тоҷикистон, ки бинобар сабаби муваққатан баста шудани сарҳадҳо ва қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд ва ба ватан баргашта наметавонистанд, ба Тоҷикистон оварда шуданд. бо дастури супоришҳои бевосита ва ташаббусу иқдомҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз тавассути ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр, ки дар хатсайри душанбе Москва-Душанбе парвози махсус анҷом дод, 213 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марказҳои нигаҳдории муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд, инчунин ҷасадҳои ҳамватанон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави Федератсияи Россия ба сабабҳои гуногун ҳалок шуданд, ба Душанбе оварда шуд. дар ин тайёра ҳамчунин маводи доруворӣ ва муҳофизатӣ бо шумули доруҳои зиддивирусӣ, ниқобҳои тиббӣ, дастпӯшакҳо ва айнакҳои тиббӣ аз ҳисоби тоҷикони саховатпешаи муқимии Россия ба Тоҷикистон интиқол дода шуд. таъкид бояд кард, ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи душвори шаҳрвандони Тоҷикистонро, ки бинобар паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 ва бо сабаби қатъ шудани парвозҳои байналмилалию баста шудани сарҳадҳои давлатӣ дар кишварҳои гуногуни дунё ба амал омадааст, зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дода, тадбирҳои заруриро меандешад, то ҳамаи ҳамватанони мо аз хориҷа дар наздиктарин фурсат ба ватан солим баргардонда шаванд. барои ин ба ҳамаи намояндагиҳои дипломатӣ ва консулии Тоҷикистон дар хориҷа супориш дода шудааст, ки маълумоти ҳаррӯза дар бораи вазъи шаҳрвандонро ба сидоди ҷумҳуриявӣ оид ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 пешниҳод карда, тамоми кӯмакҳои имконпазирро ба шаҳрвандони Тоҷикистон расонанд. бо супориши пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифта шудааст, ки нақшаи тадриҷан ва марҳила ба марҳила бо роҳҳои ҳавоӣ ва заминӣ ба ватан баргардондани шаҳрвандоне, ки бо сабаби бемории COVID-19 дар хориҷи мамлакат дармондаанд, амалӣ гардад. ҳамзамон бояд таъкид кард, ки раванди бозгардондани шаҳрвандон аз хориҷа ба ватан ва фароҳам оварда шудани шароити лозима, аз ҷумла омода будани ҷойҳои кофӣ барои карантин ё муроқибати тиббии онҳо дар Тоҷикистон вобаста хоҳад буд. ситоди ҷумҳуриявӣ ба шаҳрвандони гиромӣ итминон медиҳад, ки сарфи назар аз мушкилоти зиёди бесобиқа, тамоми чораҳои зарурӣ барои солим нигоҳ доштани шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи мамлакат ва ҳар чӣ зудтар раҳоӣ ёфтан аз ин бемории сироятӣ андешида хоҳад шуд. дар доираи ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ва муносибатҳои неки ҳамсоягии ду халқи бо ҳам дӯсту бародар, бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон тавассути қатора кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. қатораи боркашонӣ иборат аз 51 вагон кӯмаки ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 45 вагон семент, 4 вагон шифер, 1 вагон рангҳои сохтмонӣ ва 1 вагон мехҳои сохтмонӣ аз истгоҳи хуҷанди минтақаи суғдии роҳи оҳани Тоҷикистон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол дода шуд. гузориши Равзалӣ Раҳмон ва Дилшодӣ Юсуфӣ. дар доираи ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ва муносибатҳои неки ҳамсоягии ду халқи ба ҳамдӯсту бародар, бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон тавассути қатора кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. қатораи боркашон иборат аз 51 вагон кӯмаки ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 45 вагон семент, 4 вагон шифер, 1 вагон рангҳои сохтмонӣ, 1 вагон мехҳои сохтмонӣ аз истгоҳи роҳи оҳани Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол дода шуд. кӯмаки башардӯстона аз масолеи сохтмонии истеҳсоли ширкату корхонаҳои Тоҷикистон иборат буда, барои истифода дар корҳои сохтмону барқароркунии иншооти аз офати табиӣ зарардида, рахна дар обанбори Сардоба ва инфрасохтори марбута пешбинӣ гардидаанд. кӯмаки башардӯстонии ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданӣ, агентии захираҳои моддии давлатӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ҷониби Ӯзбекистон расонданд. ин
این کمک دوستانه به ضرردیدگان آفت طبیعی در جمهوری ازبکستان برادر از نام مردم تاجیکستان بوده. خلق تاجیک همیشه در کنار مردم دوست و همسایه ازبکستانند. با اقدام و تلاش‌ها سیاست عاقلانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف همکاری‌های دو دولت در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارت، علمی، تکنیکی، فرهنگی و گومانیتاری تحکیم می‌یابند و رابطه‌های و رفت و آمد دو خلق به همدوست و برادر تاجیکی و ازبک قوی می‌گردند. غوثعلی رحمان، محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، الیاس باباجان برای برنامه اخبار. امروز با مقصد دستگیری و کمک کارمندان ساحه تندرستی، تقویت تدبیرهای پیشگیری از پنشوی بیماری سیریاتی در مملکت و معالجه سریوقتی بیماران گرفتار کرونا ویروس کووید 19 در دایره اقدام‌های بشردوستانه و تشبث و تدبیرهای خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان کمک‌های پیشوای ملت از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های ولایت ختنان حرکت نمود. برای تامینات تمامی مؤسسه‌های تندرستی و دیگر مؤسسه‌های تعیینات طبی شهر و ناحیه‌های ولایت ختنان با دستگیری و غمخوری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت نمودهای زیادی داروری و لوازمات ضروری طبی اینچنین به 20 شهر و ناحیه ولایت یک عددی دستگاه نفس‌دهی صنعی فرستاده شد. گزارشی خبرنگاران ما. در دایره اقدام‌های بشردوستانه و تشبث و تدبیرهای خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری و کمک کارمندان ساحه تندرستی، تقویت تدبیرهای پیشگیری از پنشوی بیماری سیریاتی در مملکت و معالجه سریوقتی بیماران گرفتار کرونا ویروس کووید 19 در کاروان عبارت از 233 ماشین بارکشانی کمک‌های پیشوای معظم ملت از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان فرستاده شد. در دایره توجه و غمخوری پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به کارمندان ساحه تندرستی، بیماران و عائله‌های نیازمند مملکت و 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای کارمندان ساحه تندرستی و بیماران مبتلای سیریت نوی کرونا ویروس در حجم 1350 تن خوراکواری، مواد دارویی و لوازمات و تجهیزات طبی از جمله دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی به مبلغ زیاد از 8 میلیون سومانی دسترس گردید. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب والی محترم امامعلی رحمان برای طبیبان و اینچنین به بیمارانی که امروز در مؤسسه‌های تندرستی شهر ناحیه ولایت ختلان بستری میباشند و اینچنین طبابت گرفتند با آنها کمک خیریه
و مانند موادهای دارویی گوناگون، مالهای طبی و دیگر مالهای نیازی که امروز طبیبان و بیماران با آن محتاج هستند دسترس کرده شد. ما از نام تمام کارمندان ساحه تندرستی ولایت کتلان و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان تشکر زیاد میگیم که برای ما کارمندان چنین غمخواری ها میکنند. برای تامینات تمام مؤسسه‌های تندرستی و دیگر مؤسسه‌های تعیینات طبی شهر و ناحیه‌های ولایت کتلان با دستگیری و غمخواری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت و مبلغ عمومی 5 میلیون سومانی زیاده از 120 نمود دارویی و لوازمات ضروری طبی از جمله لباس و عینک‌های محافظتی طبی، نقاب، دستپوشک، موادهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی، واسطه‌های تکنیکی طبی از قبیل 20 عدد دستگاه نفس‌دهی صنعی فرستاده شد.